Dobro večer, dragi moji, u ovom videu ću vam pokažem kako se kupuje proizvod na Tripokliku. Znači, prvo treba da se ulogujete na SFI nalog, kao što sam ja, idete na Tripoklik, idete na Buy, čekam da se otvori, i sad ovdje imate kategorije, šta ćete da kupujete i to sve. Mada mi obično koji radimo ovaj posao, mi kupujemo TC kredite. Znači kliknemo na TC kredite, evo ovdje imate ponuđeno šta sve možete da kupujete, koliko kredita. Možete posebno da kupite po jedan kredit. Možete za Express, to vam je dodatno za igrice, to vam za sad ne treba. To za kasnije, evo možete da kupite 20 pak za $10 i za njega isto na svaki proizvod dobijete Verso poene. Sad zavisi kad je skuplja roba ili kredit, već je i Verso poen koji dobijete. Znači, evo ovdje imate 100 paka $29, ovdje je 200 paka, imate $65 košta, 300 paka košta 96, ako hoćete 420 košta $134, 40 centi, ako hoćete malo manji 360 pak 115 i 3000 Verso poena. Znači ovo sve što je veliko imate i Verso poene i piše 3500 za ovaj pak, za ovaj pak 2500, za 200 ne piše, ali sigurno tu oko 1000 i nešto, 800, nisam siguran, to moramo posle proverimo. I sada ću da vam pokažem kako se kupuje. Kliknete na ovaj jedan kredit. Sad kliknete ovdje na Add to Cart i sad ovdje u ovom polju upišete koliko kredita želite da kupite. Znači 1, 2 ili 3 i dole vam piše suma koliko to košta. Sad ćemo mi da idemo na jedan kredit, to je skoro $2. Idemo Add to Cart, ovdje kliknete, idete na ovaj Check Now. Sada otvara vam se polje za plaćanje, bill, račun, bill to, znači na koga se vodi ovaj račun, SFI, sada da piše vaše podaci, ono. Ovdje je email, ovdje treba da ponovite, meni je ovdje zapisano sve, idete na Continue Check. Sad zavisi, možete check money order, imate PayPal, kredit karticu ili no kredit karticu. Znači možete upišete, to ću vam u sljedećem videu pokažem, da vam ide odmah na ovu karticu naplata. Ili kliknete na new card i upišete na ovu karticu. Ili Visa, prema Master, American, Discover. Ovdje upišete broj kartice, ovdje upišete iza kartice se nalazi one 3 cifre, ovdje upišete kada mi ističe kreditna kartica, ovdje upišete na koga glasi kreditna kartica, ovdje ništa ne morate tu. Ako kupujete sa Tripoklik Members Reward Points, onda kliknite ovdje, ali ja sad nemam, tako da ne mogu da kupim. Sad kad ste to sve odradili, kliknite I have received i agree i ideš na place my order. I to je to. Do sljedećeg javljanja